ngele impilo lengenasici. Nkosi yami inhliziyo tethu tiphuphumise ngelithando. The agape love, oh God, lokhulume ngayo. Nkosi cala lomnyaka. Sihawukele. Kube luthumo kuwe Nkosi. Sinciphe njalo thine ukhule wena. Ungamele ubuse wende mathanza. Luthumo nebukhosi nenkathimulo sikunika lona. Ungibabe, ungumsindisi, ungumondli, ungumalusi, ukukhanya, ungumpheme wethu ekuphephela, ulithwala lethu. Nkosi kuwe sikhosele, Nkosi kuwe siyethemba, uliphakadze lethu wena. Bayede sokulunga, bayethe sonini nanini, wena lo ngisokuphila. Nini mandla wonke lo wenda tinfo letinkulu, wende netinfo lesimangalisako. Siyabonga our God, our wonder working miracle Father. Abba Father umbabe, ungumsindisi, uliphakadze lethu. Nkosi siyabonga. Amen. Genesis 39. Genesis 39. Mangasongo 43 bazalwana sesithene kuye first. Uyathi lapha eGibhithe Josefa ushiye. Uyathi Josefa kwangathi uthi enhlitweni yakhe neke bengati yami sebafikile nama ngisale newengati yami. Wabamba Benjamin. Kusele Benjamin lapha eGibhithe. Bahambile lalabana. Labalishumi. Nabangaki sabanginayi. Bangaki balishumi? Balishumi. Bahambile labalishumi. Abazange ngathi bathi phela mfana besikusela umfana kithi lomncane lekhaya. Kusho singasibe banginayi. Mangibala nasi bangithwele ufela bafana. Yes, bebanginayi nasebabuyele emuva. Bahambile nalabanginayi bayibhekele emuva ekhaya, akasekho Benjamin uyafika uyakhala Jacob kamathima. Ngalahlekelwa indvodzana yami bengiyithandza kakhulu. Walahlekelwa ngibani? Indvodzana yakhe bekayithandza kakhulu bala Joseph. Nyalo Benjamin akasekho. Uthi tuyembobuya naye uyamkhanuka ufuna kumbona. Nibobuya mana akafuna ukureveal kusuka kubo naye. Uthi bengati yami nami la ngikhona khona babe khona. Ngimangaliswa lo Jacob bazalwane. Uyathi Jacob kwakufanele athubuthela gqwele kokani. Uthi bengiyothenga njengabantu bonke. Why asinglishe nje mina. Uthi ngispy. Yena lo mfana msomthethelele. Kodwa sibona lapha kule verse bazalwane, lapha kulo Genesis 40 sifunda ukuthi afunde lo verse 11. Israyeli uyise waqhuma kubo wathi, nangabe kufanele kube kanjalo, hambani netifo leti. Uthi ningasahambi nalo mfana yedwana kuphela lo Juda. Lebe ngisele naye. Sale nithatha wangathi uyabona labantu mani mfundisi labantu bakholo bengathile inkonzo yaJesu bayikhetha kule mimoya. Nithi okay angisakhululi Juda kuphela sengikhulula nanatinfo nathi. Thathani tithelo utale live. Thathani luju, thathani oil. It's so significant olive oil bazalwane kuma esiveni semaHebheru.
wathi lo mnye uMozambique nesihlangene emfundisi lapha enakhonjeni lapha nguphi lapha se-Happy Valley, lapha e-Happy Valley ehotel. Sinemhlangano. Sefika isikhathi sekuyavaleliswana. Wakhipha lo Mozambique wakhipha emahiya ukuthi wayikapulana. Wathi lekithi umuntu noma ungampha ini. Uma ungamphile ikapulana kufanele sawukamphile utho. Wathi yimvo lesenhlitshweni yonke umuntu oyiMozambique. Wasesokuthatha lamakapulana olamahiya khona kusona wawa. Wathi nami ngimphathele the best. Uyabo? Kufanele lisotho uma ungalihlambisi ngengubo. Noma ungamendela ungamhlambisi kufanele uthele emanti emhlane weligada. Uye ufuna litshalo la litshalwa zingakali nendva lenkulu. Litshalwa. Noma umphekele kudlala kumnanzi lonke umfake endizeni ahamba uyakubuka nje semhlolo wami phela na. Njengoba kumele ngihlambise. Litshala. 200 rand less than. Selingidurile nje sebangithi besifuna less than 200 rand. Ngishona mina ngimasikhoshi. Lakatse. Belithanda inkosi. Umnike nje lona soqedzile emhlabeni. Wayigeza inhlitiyo yakhe. Amen. Uthi ukhipha ngalamanye amagama ngithi mina uyangimangalisa Israel. So keep the best. Hawu, yajabo, sona madoda nalamabikho yona la nyamalala kwemehlweni akho. Angambali yena lo Joseph le kanyamalala kusowadliwa tilwane tasendle. Nyalo wena sothatha lo mfana nakho lona usele loya. So uphinze uthabathathe na the best from the country. From your household. Uyasuka ke lokumangalisako futhi lokuphinze wangishaya abafana bezalwane usafundwa lelivesi alisafunza lamyeni. Uthi imali yekuthenga iphinzeni kabili. Uma ngabe li kilogram ling 20 rand nephathani 40 rand nifike nithenge ngayo. Niphinze nithathe nalena le bayifaka la emasakeni mhlambe yafakwa ngesiphosiso. Nihambe ngoba uma ungumKristu awudoji umuntu manje awusho ukuthi inhlanhla yakho uma ngabe esitolo wena bamjinjele yaba offer. Uyayibisela. Amen. Awudoji? Oh, ngithi tamna sikhuluma ngemuntu who's already lost a son. Uselele emuva. Bete sebeta sebang9 bahambe bang10. No, bete sebeta bang8 mfundisi. Phela kuna Joseph ansuse eGibhithe. Usele Jude. Bebang10. Okay, bebang10. Bete sebeta sebang9. Kuthiwa kufunakala nangiloselela ekhaya ba. Iyayifuna le ndodza leya. Isibuteksi sibobani kanjani sibangakhe ekhaya kithi thina saphendula innocent. Singingadi ukuthi sithifake ephacela. University asilolu kuseleke mlithele. Uthi le mali idablishe. Nithathe nanayo leyafakwa emasakeni. Nithathe luchu nemafutha. Netip nenani nemapha. Balsam imuni
perfumes best than kwaJesu makadalwa. Almond hlobo lemanto ngomanele lemduru lemfundisa liphuma lapha eSpiceworld. Thathani the best. Amade Jakobe. Uyatuma umzalwane mfundi emani umzalwane wami. Ubothanza thatha konke. Ngino Jesu. Uyayibona emhlabelelo. Jesu wafike wafuthisa wathi umuntu makathatha ibhaji lakho mnikele isibili. Exactly nami sibona la. Ngiyatikhulumela nje mina ngekwami sincane sapola namhla semfundzelo sinami ngiyatikhulumela nje. Uthi kubeke ngami ngabe indvodza nalo msikede abalali. Ngabe bafana nami. Ngoba beka ngumthenwa yena. Nami ngiyatikhulumela nje mfundisi. Kubeke ngami ngabe makholwa kayiti inkanto leyo bangimafa. Lomukele Jesu njengokuthi thatha konke ngoJesu. After all neta kulomhlaba nginalutho ngihamba ngingena lutho. Uthi lo mbhalo wesihlabeleli kamfunzilela myeni wathi siqokelela bunjinga mane imfihlo sikhohlwa kunye uthi uma sesihambile lobunjinga butawusala budliwa kulabani. Kuyaba mnanzi mabudliwa abantu abakho kodwa uboyimeke yekela le room yathi nebameli bangayo. Complete strangers. Kunemthetho letinkantolo mfundisi kuyiprocedure nje kusuma kubangwa lelifa bese sibathikela abameli sicela indleko tethu. Awubisolunwa inhloko vele sithi indleko tabuya kulelifa. Umthetho wakho lelifa likhiphe letindleko. Mangabe bekubaka inkomo imagine ting 10. Ungaba mangala mangabe 7 uyathengiselwa indleko tebameli. Noma nje thengiswe tonke sethe indleko tebameli. In fact kuvamise kuba kanje. Durile phela kulithi gate akudurile kubophana. Mhlabele lothatha konke noJesu. Awuhlabele kodwa. Tata bonke ngino Jesu konke kuyindima. Yep. Konke kuyindima. Nomhlabeleni loyo Jakobe athi ngiyabona kuthi kwami emhlabeni kungcono ngisale ngisarenda mzala. There comes a time empilweni yakho elihambeni lwemkholo lapho kumele likholo kumele lisarende khona indvodla lomhlaba. Ngalibali ngikongoloshe letintwele. Ungalibali kwenta njani? Ngongoshe letintwele. Ngani wethu ungenalutho wethu ungcono. Dawuhamba unjani? Konke ngushaya indiva noJesu. Amen. Amen. Ufundzele livesi lesinakho ngale kwaseKorinte ufunze ngendzaba yemshado ngiyenca nje bazalwa. Ngiyenca ngoba ngiyamangala kuthi ngiyamangala. Ngenda njani? Ngiyamangala. Wena sewavula umlomo bana kanti badala imali yakho.
Yenca. Ungathi masuva indlala ikuncinda sothi hawu imali yami lekubanga. Amen. You see, there is a secret. Sinemakholwa sibitele ethi umuntu singamowe. Kodwa sinemakholwa sibitele ethi asivume abantu basowe. Umuntu makathethe elifo lwakho washo njalo Jesu Kristu ngemagama akhe ungabomhambela. Kodwa liphindze lithi live no one. Ngomkwenedu umuntu. Ngiyamthanda Paula manje mfundisi. Ulapha maka introduce lapha baseKorinte. Ebandla laseKorinte. Engathi sibekafike ku uthi asengilifunze lesi la. Ngobahlala njalo lahlala efuthweni. Ngicela kulithola fast bazalwane. Ngisusa kunenza nginangijakobo. Kuthi bantu besibusiso saNkulunkulu, bantu labenda inzando yaNkulunkulu. Uyambita ngithi eminyama yakhe umfana wakhe Benjamin already is not before him. Akekho before, he's not before his sight. Uthethwe yindvodza lekangayati. Nyalo sokhululele yesibili uyasuka lapho uthi angawukhulula yona yodwana ngidawukhulula nengqebo lesendlini kaNi. Ndakhulula nani? Nengqebo lesendlini kaNi. Kunelivesi lapha lakhuluma khona. Likukhoro. Likubasaro. Lithi samukele. Asikweleti. LibaseKorinte. Kufuna ukumnika phela phela. Amen. Lithi samukele ngilithole emanyweni phela. LibaseKorinte. Atakuke. Chapter 3. But uthi semukeleni. Kude lesimkonida. Noma lesimphambili. Kude lesana njani? Lesimkonida maybe second, but I doubt. Is it 2 Corinthians? Let's try 2 Corinthians. Amen. Nithi mzalwane vuma. Nisibonile nesihlabelelo lesifunzile. Ukhulume lombhali waze wacizelela. Ukhulume wazenda njani? Waze wacizelela. Ngikuthi ngiyathola bazalwane ngikabuya mina. Ngeke ngithola. Ngithola. Waze wacizelela. Kwekuthi ingcebo sibuthisa ingcebo kulomhlaba. Senda njani? Sibuthisa ingcebo kulomhlaba. Angichube.
that verse. Genesis 39 bazalwane. Genesis 39 sibuka ukuthi uma wenda kahle wendlela lomunye umuntu ungayibheki inzuzo. What is there for me? Siphila generation enjalo nami. What is there for? Mina ngidawutholana. Mina ngidawutholana abasebenzi. Amen. Mina ngidawutholana akende njani? Not in the Christian life. Hlala phansi abavuma ngenhliziyo imithetho nezindlela. Wasebenza Josefa endlini yaPotifa, asebenza yanza ingcebo yaPotifa, kani ezulwini utanzisela ingcebo yena. Simo noma sebende kangaka asizange simvuma imfihlo koja yayisolo imile uNkulunkulu wajinge wabana. Shito njalo Genesis 39. Nayi evidence. Ngoba mzalwane uNkulunkulu makanawo intindwa tihlale tinje. Neke tihlale tindvo tinjena kutaba nemithelela yokuthi uNkulunkulu nawo. Boka wena bongathi wena uNkulunkulu umflathele uNkulunkulu umlahlile. Akusho ukuthi umuntu lokholwa kumakavelelwa ingqinamba kusho ukuthi uNkulunkulu umlahlile. Akusho ukuthi lengqinamba lokuyo kusho ukuthi uNkulunkulu umlahlile. Ngifuna ubambe lapho. Josefa waza wayofakwa ekhathini elijele. Uyabona vele wagwetshwa kabuhlungu wone umfu lomkhulu kuleli. Beka phela lo Potifa beka indvuna yetindvuna taFaro. Ngale lakithi beka umngane wemakhosi lo Potifa. Kwathiwa wende into lesini leliqala lelikhulu iphinzi besinengiso akavalelwe ekhathini elijele. Kodwa simanga livisolo limile. Verse 20 Genesis 39. Yamthatha yamfaka ejele. Lapho efike wahlala khona kanye netimposhwa tenkosi. Faro. Ngithethe verse 21, yes, na 21. Simakadze wajinge waba naye. Noma athethe wafike wahlala emkhathisini yetigelekeke. Ngoba lokwenteka emhlabeni mzalwana kusho ukuthi kungikho. Uyabona uma ungake wabhalwa kabi utawuthenga iphepha ukuthi ini. Onke lamalanga nifunze amaqiniso. La emaphepheni. Onke lamalanga wenda njani? Ufunze amaqiniso. Evile ngabani? Josefa wathi wasigelekeka. Kwathiwani? Gotcha 21 uthi. Simakadze wajinge waba naye, wamendela umusa, wamupha ukuthandzeka emehlweni emgcinijele. Wamupha ukuthandzeka wamendela umusa. Ukusathandwa nje umuntu lapha phasi ugathi atibosha. Kanakathi setawuthandzeka nasemehlweni aFaro. Emphathi waleli. Yini imfihlo yakho Joseph? Ngisebentile. Angawakuhle mandla.
Angendeni Akawahohle amandla ami. angawahohli emandla ami. Dihlabelelo 45 verse 6. Ngasebenza ngentinzalo yabali. Lekathi danse. Uyafuna la emhlabeni mzalwane saphunyelwa kutosebenza. Jesu wasinika a very good example wathi uNkulunkulu wanika abantu labathathwe emathalenta. Wasuka lo myalindela phasi. Uyathi mzalwane, uyathi umfundisi wami sicabangela abaningi nami ngicabanga kanjalo silongivela phasi ithalenta kusho ukuthi kuhlala nje ulibale kulala ulibale kusuluka ulibale kubuka abo TV ucafada nje emathanazi. Uyathi sinalenye indlela lesindela ngayo ithalenta phasi kuleti insuku zamanje. Ayikabi. Futhi nami ngiyakuthanza ngenje ngathi ngakufuna sengithathe ikuphi sengishiye le moto nje uma ngilesontweni mbe ngitinyana angithi ngiya exercise. Kodwa to me the best way exercise ngihambe ngikwenda kula maviki laphelile emfundisi thatha elikhuba ngishaye lokukulu lapha nganzisa ingathe yami ngasangifundisa kakhulu le ingathe ngamshaya angambele ithalenta phasi. Le energy iproduce ama results le lena lengikhipha kuhle exercise kodwa ngicela ukubuka ukuthi le energy lo extender la mgwaqweni ukugijima aphe ma results info lephatheka ukuthi bani usebentile namuhla izulu liyare ngoba umuntu osebenza kwizulu liyamrecord lezulu lana njani liyarecord kuthi namhlanje ngishayeki kuye ngavula ingathi ngahlanyela ngishaye hedge lebe tawungenisa tinyoka ekhaya lami ngibhathise tinyoka ngiwashela ukubonza ngatshela lo mnyaka silendlisi seyina over 20 years sesina over how many years iminyaka eminingi 3 decades yakhiwa nje la ngekhatha izange sekipendo ngoba sikila kusipho silobonza leyo sometimes silingi ibe nelikabhada lapha sitawugwebela sisuke ngesuleke hlanje isipho isidingi i-energy siya extend sikhipha i-energy sifuna at the end of the day sinakule kusebenzisa ngukhombe Amen. Hayika lapha emgwaqweni ukhomba ini ubumcuba uqwebesi bayifuna lokhisho ngiyatibutela nje labani ningasangi understand ngoba Joseph wafika manje wasebenza kwenza ingcebo yaPotifa wena la ikhaya lakho ligena ini ngoba noma ngabe usedolobheni tikho netimbalo ongaticenzela manje obone ngithanda nje lo mo wamfundisi le lo ngoba ifaka imali phinze uyidonsa phinze uyinokunje phinze lamandla entanja ne-exercise ngaleso sikhathi teacher tigcwele isinki kwashangujima asilomnya kufanana lokho exercise lokho akufanele so exercise ngokumalula kakhulu umsebenzi lo ananza bawende wona lo bukeka ukulima malulu
vukuwasha amakhaphethi. So phuma umuntu umshina wawasha ugobonzela uwashe. Yini washe uya kade uyeneke. Aw exercise la. Banenhla kubantu abavuma ngenhliziyo imithetho nezindlela azishumayo. Mina encourage abantu ukuthi 2026 asuhlele phasi. Bese sothi ngifuna ngoba lamandla yaphela. Ngathi abantu bebakhuphuka amanabhwane njalo ekuseni. Namhlanje kuphelelwe amandla. Why ungakhumbuli statement uthi mina ditini ngidibhakile. Nange masimi ngwalimi. Nawumbili incolobane igcwele elithanga. Ngalamandla lawa bekumele ngiwaspende lapha ngimala ngiwaspende la esimika. Yeah. Nakecede. Abamcolile bazalwane Nkosi yami saphethela sisibekhuluma namaqiniso. Shitangelo Proverbs 1:23 uthi indlovukazi khuluma iqiniso ungathengisi ngalo. Ngoba impela ubudwa kusilithana indawo sawumbele phasini. Unikiwe wonke umuntu kunemandla lavaleka. Lithalenda lelo. Lemele usebenze ngalo emhlabeni. Ukhicite umuntu emhlabeni. Ukhicitele bendlu yakho. Ukhicita njalo. Ngithi kuhle nami ngithi ngithatha iwalk. Sengiyeke hamba ngemoto ngisontweni. Kuhle. Kodwa maye manelikhula baba. Maye manelikhula baba. Tibonza tufuna ukwasho. Emarketing afuna kuzelitwa kwasho. Ema-window sills. Tingubo, ndvundvuma tufuna kwasho. Kungena ehlobo kuphuma ebusika sonathi kakwasho. Ngathi ngqofa nje kahle futhi tingubo ngqofa. Uyibona le exercise le. Ngiyabekisa. Sebenze eminingi la ngaphandle. Ngisinto eminingi noma ngakuhlele efletini ingathi ungaba nayo. Le window sill lilanga liyangena liyakhulisa. Uyasebenza. Wena njani? Uyasebenza. Ngithi ngibone ngosinga mangani emhlabeni. Laba. Khuluma nje lokho kubudini. Ngikhuluma kuthi abantu asebahlele ngesikhathi aphe ma-results ekuphuma kwemandla nakuwe. Ungawakhomba emsinako. Uthathe lethiso sidlane imali baba. Umthathe ebhatata sidlane imali baba. Yabona ngawathenze masamba ngifuna ukuphethe. Afuna indu the more wakuphethe the more athele. Futhi emazambane ingimangalisele enhlanye uma uyithenga mfundisi lapha wami lapha research bayatshela ukuthi ifihlo bawanisela. Liyashisa wena wenda njani? Impela ngake ngawani lele ngawanisela ngawubona kakhulu sihubile info lenkane lengake yagcwala ligaraji lonke emasaka ngoba sasihamba nalamasaka ekupakisha lesimini. Lesimo lesayinisela savuna kwakhamisa takanithi la sasinisele khona. Lebe singazange siyinisele impela sasi lapha bengisahlanyela izambane lapha sahlanyela izambane la sasesifunisela kuthola izambane.
le nhlanyelo yabantu abayakha ukuthi ifune manje. Amen. Amen. Ifune manje. Emandla ngiyobona singwase uSaJosepha wathini bazali nisebentela khiqita asebentela ukuthi amandla ethu aphelele la emoyeni ngoba siyaliwe kusithi ithalenta singalibeli phansi. Siyaliwe sithalenta singalinjani Singalibeli phansi. Amen. Amen. Yeah. Ngalisusa lithu. Kwathi angisho nithi yathi kuthi uma uthi udziniwe ubona imbuta athi lokho iphi imiphumela yokudzina kwakho. Kuphela ukuphathekanga. Ngoba baningi nje ekusene sebadziniwe. Uyadinga nomnye umnyaka mfundisi kwake wangcola le highway. Ngathi Nkosi yami ngabe ngiyenta njani? Ngithi ye-Prime Minister welive asusibite sitoklina le highway. Esikhundleni sigijime la kule highway lemile etshani asesithathe lamandla sesigubhe lo tshani la siyishanyele le highway. Ngoba ngiyababona labantu baningi lamandla bayawaspenda lamandla kepha iphi imiphumela yokuspenda emandla abo ngoba lamandla atawathathwa ngalenye la. Ethatha amandla. Kusebenza kwami mfundisi akufanani nekusebenta kwami ndo wangisesithatha. At any rate ke lekhaya ke sibeka sima kwami khona umfana lo dzinwa komsakumzelela. Sasathi nje sine kusumfana kathini. Dzina khona umfana kudzinwa. Sonje room yekudzinwa ya. Amen. Amen. Udziniwe. Kepha iphi imiphumela yokuthi udziniwe? Ngoba lezulu ligadze kuthi kuphatheke nesandla. Ligadze kuthini? Kuphatheke ngetandla. Uma usiwenda lutho kodwa imbuta utapa nemiphumela. Ngoba umlimi ingadze uya-exercise lemtimba onke lamamasela lo. Impela kudlala lokudzabula lokubuya lapha enakho njani ngelikhuba. Akudlali line kakhulu futhi lonyaka. Ukhule kubuya ngendlela lesicakile. Jese ngithi ngathi khaya. Ngathi kube nemandla ngabe ngidotsi ithi Prime Minister wele asusimemete. Kuthi thina sonke lesigijima lapha asesiphathene emakhuba. Nemafosho. Sitofoshola nakutshani lobumila la highway. Siphathene emishanyeni. Kuthi wena mhla sina ugijima. Kuze kusigcinele isitokuma sibuke. Kuthi nani isebenze emandla ethu ekuthinwa kwethu. Oh, Jesus.